Ka National People's Party NPP kala nang yo bor shu hadin ke jingwan a jingkershan baklempoi perkan jong wei na kinong kershan barat ba jong kaseng Voice of the People Party VPP uba snar bor lalu ya ukertong ke NPP na kabenta ke election MP Shiteng Samoy u Dr. DRL Nonglan hakamit jong arpasantrik jemang hajwai. Uba snar bor ulawan ya sok lang ha kajingalang yalap election jok NPP ha chiliang ra dor bar hall ha kabala pedang sengob ha ya u dakinong yalam ke parti. Kani ka jingwan ka jong u kalapan kendit iki babun balang kentop ya u MLA ka juai uba wailat miki shila. Kani kalong ka ka bakirpang ngam shim lakmi linti ya kani Henry ngila nang klan kat ba kan ka jingalap election kala nang yu bor shu ong uba wailat ha ka jingkran ban ai jingkershan ya ukertong jong ka parti. Uba wailat hab ai kuble ya u Dr. Nonglan ubala mi yakun kum ukertong jong ka parti NPP ula ong ru pilapin iya kabor ka jong pi mentakas ni. Gimsham lapoi perkat ya uba snar bor ba unwan ban ai jingkershan ya ukertong jongi. Ula ong baka ni kajing a jing kershan jeng gipat bat narilum kasi bat jaintia kapan iya kajing shania bar kajing ngap kajongki ya kajing kerpat jong u Dr. Nonglan ngatip bagi babon na phi kisngu kendit banyo iya uba snar bor ba undan ringkat bat ngi hangni kani kajing pen iya kajing la jong uni ukertong ke parti ban kringi kipat ba ya kabangim poi perkan bakin ai kajing kershan ke bahaduk kat ni ya ukertong jongi kani kalong tang kanuksa ulaong. Ngas nyaw ya ledi. Kamu MLA ni dia parti nang yok mensen no. Kanuksa ko khian tam khanai pin ni. Ko khian tam jan go na pi waro ni ngati ba yok shock pi chisen yok shock. Yok shock pi nei bai le jan me mo poi prakhat o masnar chom hai te ha te ga chuki hai te. Ko dang to Tagani to kabor yung Dr. DRL Nonglan. Kabor yung wawan ra yung bro. Yung mempoy pagkani. Wawan kerchangi. Yung ni yung candidate yung Tagani to kuduksa ko kene. Negasni. Henry panay pikate ha kaleng ke kasi jantia. Kajingwan kerchangi bro. Ya ka party NPP bat kamjo yung candidate yung Ne ba manu bro. Wada biang, wada yo ek jing chania, ban ngas yau ton ek jing kublai, ke jing tap ti go he, wada siak ke kasi, hapam official language, hapo ke state government. Kanile ke jing kublai yo candidate burom yong ke jing yalam khmat ke yong ke jing ya sat ke yong kanuksa ko bha ko penyu, wa claim ho ke chuki. Kamu presiden yon hi yong ke kasi author society. Daya upun psiya ika kasi hapo ka official language hapo ka state yang mestep man gawi kamu MP upun psiya ika kasi haga kernet ko pra hey tayo dali tonam to tanay te daw masnyaw amo yo bor katte klempoy perkat memde yoluti henry man naman katte yo bori kam ka party Yoi kat nang mi gisngi kani ke campaign election gyong nang klan wa ngas nyawa ngai kublai pi Dr. DRL Nonglan bapila kloy ban pediang ban long kum official candidate jongi but kum bangalaong bamenta kasngi pila pan sisay kata ka bor ke jongpi bangi klempo perkat by masnar in one ban kershan kum ya pi kum candidate MP na ka party jong try shitom na kabenta kan ke MP by election but ngin pentik na ba pinlong nong job ha kan ke MP by election wa ile wa kerchani ya uni candidate yong ke NPP Janwaro kenmupi hachwa yang arajar khatpra hachwa yang arajar khatpra kaman man gajwai constituency Dewa Puram
yaki nong yalam hachwa yang arjar khatra dia krek chutom gi pli dia le gi pli upen po pen pe wan ra ya garoi ka par ko jwai constituency handrai kat tele achwa uchin ti ho arjar khatra jan ye upen mo to pun bha ki pending project ki wasa teng hagani ke jwai constituency bi ong i command headquarter yom gerilong jantia borok kowi Henry hadin ke jeng job ho arjar khatra ha ke jeng elam yom ke MDA 1 ke jeng elam yom usar konrat sanma de ye I pun orlong ye chibon kini ke jeng angnot yom kinong chong chnong yom ke jwai constituency konengkong ke jwai mengot water supply scheme kau rasa teng deki pau senem kamu man kat ni deman kau dah dep kau dah yo ba di kinong chong chong juai kau bah kau miat Kabiat college kau rasa teng kani lah deki pau senem kamu man kat ni Kabiat college dah sedang hitayak yang nang ba college ke Mother and Child Hospital apa nelir kanila ko sa atin kat ni deman ko sedang ko krekam hey dia penting kaya musiang ko deman ga election issue election campaign no nagobi ka sansnem ya kelam ni benta kaya musiang ko wachi benta to ka kamram ka yong ka state government ni ba tip ba I ni to ka ya musiang to yong ka district council Kodaman ke peliang ja yong kam tam yong kinong chong chnong apo juai snyau kumen nak jing yalam yong ke MDA government yong sar konrat sangma depen yok sanction ar pam ru klur katu de jandek ke jua ka yaw siang apo juai Kawa pi de yoi pi de sakhi pi de kmat yong pi katu skat won ni de yok sedang yok no inaugurate ya katai ka yaw Komunis Sekretariat Neba de yoi ke juai de man khania ko kat ni long la yang kam di si le dong ra de ka kari la jong tang I thau parking myo hawa tang ye kini ki ADC le ni kinong kre hai tu myo thau bo kari ki pai ba wan em kam thang chai won nei dei dau dong I to ra no sedang no ye Komunis Sekretariat chai tai chap PWD campus Dedep kut dan dar sanction dan da UP Muslim hapo chipnai arbnai inaugurate no ye Komunis Sekretariat hapo jo. Ki surop hapo juai. Tu da khanjo chika le phau nyau kilometer. Ki surop hapo juai. Manusnem poi gibnai November Desember. Da UP watadem ga juai. Wei thang ni bentai le yo serdep yo repairing sero apa juai dela po da tigit kiduar gi chem dudu apa gini gi benai tang ngakwa okeli ginom chom chnong apa juai katu sudap san snem jan puyu pi repair gi sero apa juai to dem to mem repair kaman kat ni miet ki surok mem pothole kat cholai chawan na po surok po juai utaw bypass wada kta ba tham tam kat ni yoi ga juai nang lai nang block jor ga block MKB open sting ya ga traffic jan kamu man kat ni de yopi utai juai bypass ka man uda dep da suk ka lai ga wan jan da bon jan kat ni mem di gui rak yoga ga ya musiang mem di rak yoga ga new hill Kiwalai kita celiang dong misni celiang borlong mi mentru ter da suk ulai ite utai usurok kechnong salaro kinong chong chnong chai tai kitu gipli go sa chai tu dior ai yo kamon to dia posor haga kejut da kejutom jinjar kamu mankat ni demiat usurok chiao ne na salaro umi chado to momon chai tai kat ni dedep yo sanction ni
Nei benta ka working woman hostel hei tai ha DTO. Ko da krek da mandalai wut ka mamankat ni. Nei benta ki manbei ki wa krek ha ko juai nei ba o jinjar wa sador ka bai wai. Wan rai da ka working woman hostel ko manda dep man step man ga wi wo yo ki manbei. Ki was chong krek sini chapo sor wo yo thau sa thau den ni. Ka kem nang ba football stadium. Ko la kan snem. Ko wi do ni ga stadium go kerpang ni po juai yong i. La kan snem de yo isa la kam jo bai. Kamu man kat ni de yo bi de lai boy de pm de boy bi slam. Mduna ar phau so crore ke investment go pen pelado ya ka yang nang ba stadium ko juai. Ko open Ela ini kontrol yang ibu em go sap ulek ki, nei bentau pen yogi ga sap ko thong yang ki. Nei bentau pen pui ga tourism, hapok rilom jantia. Nei ba yoi wa to wa kuno wan gi tourist sa be ki shlong, ne te nei tai chong gari gi step, lai gi chadau ki, lai gi che is jantia, lai gi chanar tiang pat kam ter. Myo man toy hapok jantia yi. Nei tay daw pen sanction ini bentai ke convention center hai tai hamu khla ko yo bi jan dep ka man kan te masta man wi ki pai ba o ki digi tours wan gi nei tai usa gi hai ti than sken dem nei te yo lai explore gi ka ka jan tia hai te yo ki yo khan gi driver taxi u yo ki yo khan kini gi nong kre hapo ka hospitality hai te yo ki uyo kuga kamai kaji yong ginong rep boyo gi udai yo mal rep yong ki di hotel pat kam ter kanile wa uperchangi u pendek no how news nem hala beauty to nawaro ki district hapo ka state Meghalaya ka man ka tes ko west jantia don higum puyo hap nto ko west mo hapo jantia don higum pu em nursing school ni nursing college snyau komen nag jingelam yong ni MBA government dedep sanction ni benta ke nursing college ko nang kongari lo tai. Community college nei benta open ku yak jing nang jing start. Hapo ke juai constituency. Sanction ke state government ya ke Thomas John Sinat College kam ke community college. Ar klur system yarap ke state government ya ke Thomas John nei benta open sutulok ya kinong hikai ko em ke Thomas John Sinat College. Pensting go ya ke yukit yang ke college kenang wo yo ye go upun dunai college fees. Wo pen ku ya ke jingnang jing start yong kinong lai pure ni. Al krur e ke sarkar nei benta ke Dr. Normal Panel Hospital. Kasen ko nang kong jem sarkar ku e yarap ya ki private hospital. Dan ha ke sarkar MDA ar krur yo ke Dr. Norman Panel. Nei benta wo pembiang ya ka infrastructure ki yong ki jing em kam bi yong ki. Ke municipal hai ni ko juai. Darak hai por berim. Tang wahadin itu kaman yo biga juai municipal mango. Daman ga kam kete ke office ko da kreyap. Ko da ban dorman. Kinong kre hai tai pikeli hai por men chwa chi sen rubna chi sen chi phau bna yo tulok ki kam man kat ni da tulok ko po chwa kam man kat te da yo scheme da yo ki services ki repair men chwa ke municipal to kanong khat chem da ni po juai kam man kat ni da mi ki water tank da mi ki JCB da mi ki services ki wa ye yarap ne benta ki self help group ne benta kini ki panchana ki community college kini community toilet yo jing yarap ki but hadu de ye yu pen man ya ka mun juai municipal board kat ni nang he ko hadu wa de ye usdang ukut recruitment uthap kre thme ka man kat Naga office ko da kre udo katte chaka office ko da yiu thap kre thme ko wa ela ti kon control yo ki yo kre kite to ki jingker khu men chua ha chong juai
Nay bentaw yarak ikipli idor bar chnong. Kipli idor bar chnong hapo juai. Chisen san snem boy wa yok skimat kinapo arban. Nay ba ile le phau lak chisnem yok fon ni napo arban. Kamaman kat ni na le phau lak san kror chisnem yoi nag arban department. Kat ni manusnem yoi usang shem ne bentagi footpath ki drain ki CC road bat kam ter ki wa yo ya rapi kut ki chnong waro ki dor bar chnong yo gi ya kejing ya rap chibon ladak nyao pathana jar ki chnong mentu hinim kut de dia che kala yo ya nyao ai ni ski henrai kwa open kenmu ya ki nong chong chnong ko ko jwai constituency ki di waro to jingker khu yong ka MPP ki jingker khu yong ka MDA government Tanay tay daw nga nigas ni yen hini ka wemeliw yung pi. Karpada ya pi. Wow AP kata kajing kerchan ya ka party dia pi. Hala dapat ya po ka state government ka maman katte. Ida biang. I single majority hadin kanika kanito kasin ka waar history. Yung ka politics sa po Meghalaya hadin ka APHLC. Duga sarkar NPP dan higo yo single majority wo senchar po sarkar po Henry kattele UWP imto man ko sarong hadon negasi iksoi yaki coalition partner yo mem uklam sarongi kam maklam nimji gini gi lok ruwan cheni mem om wo to dui Henry negasi wan wani hini nei bentawo bo kajing kerpat ya pi wo dang pen klan cho pi ka party ki yoki wo ye ni bhai le ka sarkar Meghalaya sia tho ve pi to ka revenue deficit state I jing mi i wakhian MK mi ya ka support na ka central government MK mi yo ru wo man ka yin ken chai tai wo ya kalam Oh, ganito ka jingker khu yung state Meghalaya wa to yo chief minister wa stat. WM ya kateka ka ling go biang hai tai Delhi. Tang yo ba ikat ni dak rapsa. Delhi no pliu chief minister lesoski de auri ki pai ba. Chai wanu chief minister. Ile chief minister cha Delhi bai. Ta kamanu le upli MP de chai tai go ni kidong ite. Hamu do bulai da o we ni state wa lai chai tai cha Delhi. Henry kattele e gijing ro yo o walang ba gijing stat gijing chempang yo o yoy ka state ka yung iku go kan manang mi usnem nru nya usnem menchwa ka state budget ka yung igo khatso hajar crore chisnem da gijing stat yung chief minister ka yung ikat ni poy ga le phao hajar crore tam chisnem Tanay day daw kami ya MP yung iwo by Delhi. Wapot din ya kini kijing kami yung i. Kamtam ka wi kijing trang kijing anut yung i to na bentaw pun psia ka kasi hagate ka karnet ko pra. Kami ina dabi kam MLA ka kamram yung ina po state. Ngala bentala ka hewo raya resolution wo pass resolution. Naini na po state government wo pun psia ya ka khasi po ka kharnit ko phra Henry sia tho bi to ka bor ko pas ye gani to po Delhi kami ye gibru ki wo lai wo ya kalam hitai bat kwa ile de gibru ki wo tipu ya kalam hitai kham tam kamaman katni tibi wo to ke NDA government hitai Hode wo buram hagini kisnem gudu dep yo bai yo stay kata ke jingklam yo stay kita giwa dalai limi gi tanggi ka ga so yo ini tu te kai ka ga so wo de orlang hadon ne gasni tala de JPE gi nong mi kmat yo klam le da ngawo komen lo no ko la de JPE gi MLA gi MP ne bentawo klam ne i go komen lo yo kurum kure Lai di kelam mega caya jahat no, man de pesan sini penjok pidet, dem ni ter sedang yang kami kelam krek kode gah yung di kelam.
Man emi wakwa lili cha tangan nga. Kata mo pa ba JP. Mem JP kata JP ne bentawo pre. Ne bentawo wan ra ke development ne bentagi jing em kang yu bun. Ne te daw em kami di MP go man lai he tai go up katai ke sarkar NDA. But kam tam man kata yu bhapi ko man ke scenario ke situation. Untuk de kami ni bedep ke BJP job ke list pak tam di MP. Em go kata ke bor go up di go gimon di MP. Tan kamu man kat ni to man gi ke situation go tight pa. Even wiu MP le em boru. Nei te daw em kam bahagi di MP. Te armut di MP wong ai pi klan bor hai kai. Nei benta wo pen ki wo pen ngai ya kita ki isu kita ki jing em kam yang i border hi. Te nei te daw wa kar pada lembag ni rensan ya ki lok ki jor. Wa ken mo ka di ki jing jet ke yang pi hamut wa to jing jet ni benta MP ha po Shillong parliamentary constituency ni. Henry JP yang kata kesur nei bentawu laya sai hitai Delhi kesur go waklan kamu man katte kamu ngeni to man ke number ko Delhi man type ha tenai te daw wiu MP le koridor hai tenai te daw nga kerpa ni bilok kijor kiwa cikat tu siang tu ola arte man okau MLA bon dilok kijor kiwa bu M ku kerchan yang Henry nga terpadi video pi da perchango upre stom da perchango le ye kam ni bhani wa bhatam ho om mien snyao sorong hai ni to de ye lu di baro jai chibun tu dang em kam ki dau ha ye kre lam ni chulu Henry yu be pi to ke sarkar ka man katte man go ke sarkar ko ap yo pai pa ko wa yu ye jing e yang upai ba. Kamu man kat ni la dapat in term of road connectivity. Hapo jantia yang iu ya kelam ini. Pai serok kat cholai kamu man kat teh. Entok dukat dah kenar tiap konferensi wong pi dukat dah juai konferensi. Warok di konferensi. Ki surok kamu man kat teh deman ki kumiat ko bha jing lam yang kini kesorka. Ki stadium mencua emi dukat yang nang ba government stadium doni katai ka stadium metai. Kamu man kat ni Hawaii Air Sports Complex ke stadium ni. Kekiang nang ba kamu ngakat tumtok di dukat ke football stadium man go kat tu man go ke football plus ke athletic stadium. Kodang chnai kamu man kat ti. Ha am na rem de chnai ke artificial turf football turf. Ha changpung de chnai ke artificial football turf. Ha mukhla cho chri kamu man kat te dang chnai ke artificial football turf. Ha clearet Dedek cina ya ke artificial football. Hapo wapung kamu man kate dang cina ya ke artificial football turf. Hasut tengah kamu man kate rejan dek cina ya ke artificial football turf. Kuda man kijing kerku nei benta yang relom jantia ki yang ini benta ki kon konro ki wak em ya kate kasap yu yele ki. Kajingwan yang kena kami kali agim. Hapo juai ni bedep. Deman sikit kau kecing kerku aduk kate-kate. Ya ke cenong juai. Ya warok indoor hall. Kau kat indoor hall yang kecil yang right deman kau gobi. Nago ya kecing kerku lembaga Meghalaya Games. Keplik MDC hostel. Kumpul perkat di ngapi. Mene tip daw yo orang mom yo orang demo ne. Henry kamu mankat ni the pair. Kejuai politeknik. Diur ai. Mandawan ke Meghalaya Games terciak kejuai politeknik. Kamu mankat ni. Kijing kerku kiwa bon, kiwa harukom, kiwa deyok, lengba, negeri ke sarkar. Kiwa ngalem tip dia, ngalem ngamas teman kiwi dah habdu kau lai tuition. Habdu kau lai tuition. Ngam senyau to ne bahai le, hawa ngas senyau hapo konstituensi giong i. Kat ni, deki perlok, kiwa memlang curu be ile, yogi, cenagi. Ya kita ki development ki roi ki par go wan haka konstituensi juai. Tang senyau si BM ki lok ki wan nagi bito wan ki konstituensi. Ki wan putip ki konstituensi yang ki ile ni. Tang senyau si wan batai start ki konstituensi yang.
Tanay tay daw nga karpari pi. Wamhog up pi. Mohog up pi gini kijing penbet kiwa bojaj. Kiwa kalam bi ke kujaj. Kiwa kalam ye tay iwa memlei. Kawa kamat bhagdaw ki kamaman katte to ki ka to border issue. Oh gani ke sarkar memlei ko yi ke border issue. Mai ha border issue na ki khatar ligi area of difference. Lane ki khatar ligi te ki thau bu yakne nrutli de penbaj ke sarkar. Dade penbaj ke sarkar ado ning speed de biasa mo merenda power standing i wo ke sarkar Assam. Lada penyoy naging kadar telin ruteli de penbaj ito san pau persen de penbaj i ke border issue. To nang to. Ho kita gin ruteli ka man katni dang perchan. Mem kut ke jing kelam goyong i. Ini wanda ko i ulai kelam ye po Assam ho tang ke sarkar mem metai. Dang em election gi. Dang ini wanda yo sarkar po Assam. Te i dau pten chu i ya ke ni ke jing kelam. Tang kerpadi ki pajba kan mo pajba kamun ke issue ko da sa ala san paus nem ngani ke border issue san paus nem tam dalai ke border issue kamun pajba expect pi san rus nem ye ga pai Henry katte le mem chong kli kti de pen bai san pau persen de devi yai cha sa san nem yo pi de sakani ke san pau persen le pen devi ga Tamos nyau si kam ong ipin ne beto wah gini gis bang tele manda wan gitu manda kalam gitu senyau gitu ngale ten manda ye kalam gitu ngale senyau bang ali join ceru bagi tangkap ong ipin ne beto wan ngana konvensi juai det to map ke Brunei kalam ne kita pat ye kam tenete dau ong man habi gau pre chitom tenete dau ma kwa opil ye pi ki pat ba wa to senyau bahai wa ue ya kata keti timun ke keti tiang ke yong i kam tam ni ke kenti de yo i yo kandidat u biang udah biang awro ki benta ini was nyau suk do yo kandidat yong i to u kandidat u nyau red u kandidat jo penun kiten ye baklam dewi to nang to Unjuk nengkin, unjuk ben, unjuk kenok, kelamu halor ketika nongrin. Tersenyau pemen, ile kam ginong kerchan yu ceruk kerchan langu, isnyau yo bori, man de yo ikamu diu kandidat.